sanibona senibuyile futhi naleya topic siyaqhubeka manje ukuthi get to know life in Malawi. Ngezinye video la namhlanje manje sekuvela amanye ama comment ngifunde enye comment yomunye umjida la uthi yena uthini umongameli walizwe lwenu mebona yena ukuthi kuyabheda akalungise ngani noma mhlambe befuna ukuchaza ukuthi thina asilwi ngani silwele amalungelo alokhunjane elizwe lethu ukuze lilunge. Bafethu lana kuseMalawi la yabo akukho eSouth Africa oqala lokho manje imithetho yala nemithetho yaseSouth Africa ayifani nakhona ama rights rights ama human rights ama rights eninawo nina lapho nama rights ala awafani bafethu. Angifuni uqamba amanga kalokho nje ningayikhohlise yabo la kuseMalawi la and futhi abantu bala abafane namaZulu ngoba amaZulu mebese bethi hlangana Zulu vele kuyahlangana bezinto ndawonye bayazwana bezinto eyodwa. But la oqala ungayiqala into impi wena ulwe bese laba abanye abangani bakho babaleke basale kusale wena yabo la lento nenza lapho eSouth Africa mhlambe sithi makuthi awukho gas for 2 days noma whole day sukulodwa the whole day ugesi awukho bese nina nihambe niyemgaqweni nichithe udodi ngasemgaqweni ngeke uzuwenze lezi zinto la ungaphaphama usewesivili la ngiyakutshela nasi ungaphaphama usewesivili la ngeke uzowenze leyo nto lana mufuna ukulwa uvele uzilwele wena uwazi kahle ukuthi mina lento ngiyilwa mina izosala izongisalela mina. For example khona umjide engimaziyo wase around la kodwa lezo zinto zenzeka mina ngilapha eSouth Africa kwaukhona izinto bebezilwa lezo ikhathi for ukushintsha umongameli ngoba sewushintshiwe manje umongameli yabo kungena omunye siyabonga lokho sobona ukuthi izinto zohamba kanjani but it seems like it's gonna be better than before, right? Lo munye president kade hamba abantu bengamfuni manje khona leso sikhathi wafika yena around la hlala khona la bune ilokhunjani irally benza ilokhunjani meeting la watshela abantu bamvotele yabo khona abanye abantu bebelwa bebezama kumgetshela ngamatshe lo president lo bezama kumjitshela amatshe lo president manje laba bantu lapho ngiyakutshela laba bantu from until today base prison baboshwa lezo ikhathi ayikuthi bamlimazile lo president akamlimazanga balimaza imoto kuphela okwamanje base prison namanje angazi ukuphela how many months noma 5 months suphelile base prison and hey kunzima la yabo la bufuna ukulwa la hawu ngeke and ayikho iunity la ukuthi mina ningahlangana nje singahlangana abantu sonke silwe lelizwe ukuze kuze iphumelele lento sicela kumongameli mhlambe asishintshele izinto ezithile uzogcina suboshiwe uzogcina uzophapha amasuse wesivili and nakhona mhlambe bakubophene into ukuthi mhlambe uzohlala lapho 2 years 3 years lezo zinto zenzeka la ngeke uzulu la ukuthi wenze lezi zinto ukuthi mhlambe makungekho into uyithandayo endaweni uvale emgwaqo imoto zingadluli abantu bangadluli ngeke uziwenze lezo zinto la madoda kunzima la kunzima lezo zinto zokuthi mhlambe nifake udoti umgaqweni umasipala uzofika manje ucosho lo doti kuba kade niyo lamaniqeda kula ungagcina sususa wena lo doti lo ubeke lapha umgaqweni ususe wena ngoba
ngoba abantu bazokushiyela leyo ndaba bezothi hayi bo akumina usibanibani ngeke uzakufihle umuntu lento zenzeka mhlambe ema-hostel ukuthi mhlambe makhona umuntu ofunwayo mhlambe abantu baphike ukuthi hayi bahlale la ayikho leyo nto la. Abantu bazokukhomba live ngobani bayasaba vele abantu bazokukhomba live ukuthi nangu umuntu kade usishele senze lezo zinto ezibhedayo nange yabo. Manje la bafethu la kuyaboshwana la hayi kabi la kuyaboshwana ngeke uzothi mina ngizolwa mina mhlambe uthi ulwele amalungelo asemalayo ukuthi kufuna ukwenzeke lezi zinto lezi mhlambe sithi abantu laba abalwayo lapho mhlambe oDudula labo oChester laba ongobese bayalwa balwela ukuthi mhlambe kube khona izinto ezishintshayo. Yazi mawenza leyo nto la uzogcina suboshwa kwawena ukuboshwa kwakhona lokho uzoboshwa kwangampela uzoboshwa plus bazokushaya uzophuma lapho suzitshele ukuthi mina ngeke ngize ngiphinde uzophuma suyitshele ukuthi ngeke ngize ngiphinde and futhi ngeke uzuphinde ngoba bazokubopha bazokushaya unenhlanhla uthi abakubulalanga ngoba sometimes kwenzeka mawulwa la bakubopha bakuyise prison bakufakele mhlambe umuthi ungawubonanga ukuthi bawufake kanjani kuwena vele uyifele nje wena lezo zinto zenzeka la la akuliwe la madoda kunzima ukulwa la. Hello Mzansi, welcome to Mgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Nangibhodi waseMalawi has back again with another video. This time is telling us ukuthi indzaba abantu baseMalawi bangawalweli ma-rights abo, or they just live under circumstances lakhona ukuthi yini kwendakalani, they don't care because lena kufani nala South Africa. Uthi lena nje mangaqala uthi strike uyatotoya boshiwe wena uyohlala ejele years. Uthi akufani nala South Africa lena uthi abanawo malungelo vele nje into yokustrike akusendule setingcondweni tabo because noma ngathi uyazama uyastrike utohlangana netimbila tithutha njengoba semvile ukuthi ungaboshwa kuboshwa. Uthi akufani futhi nala South Africa ukuthi abantu babamunye babambane kube khona libumbano bantu bastrike bonke ukuthi laphayana ungathola sowustrike wedwane bahlehle bonke bantu saluboshwa wedwane uyobhadla ejele. Nakhona uthi sentencing yakhona ibanzima kabi, uyashaywa nokushaywa khona lejele ngokuthi vele basuke bakufundzisa ukuthi ungaphenzi le nto yakho uyenta uthi ngisho nokubulawa uyafakelwa ishivu lapha ejele uma uzama kulwa amalungelo akhe eMalawi uyafakelwa ishivu poison uvela ukhahlile libhakede because abafuni inkinga abafuni nebantu lababona ngathi bati kakhulu bafuna kulwela live. And I'm just even shocked ukuthi hayibo abalwi in their own countries but la South Africa uthola abatoyitoya bagcwala emigwaqeni balwe bathi bafuna kuthengisa ngengani laba suswa khona, but in their own countries abakwendi lokho because they know ukuthi South Africa kusetendeleni ngeke baze bende lutho, instead they'll be protected. Please do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.